Kenyam report bana tub gwas me kimen bana nyok. Kwiden dangwel baro tin content chanak. Ka jonglei. Kan kaji humanitarian. Jalkan ka convoy dien. Bana raitin mishir kana me dua badana nakaka. Ne dangwel baro tatone kimen chalat. Kari podero de bana right. Ka kwilok e shaluk ni ne Dr. Yang Machar man shalat gadwe lampoch ban jaling ka jari poda me chala no jene sha evident ki roi ni tikana lat ki tikana lat re telephone ka de cha ko la re telephone ka de ka chenge da ni cha ka National Security Service me cha telephone sha nang ka je ka kam password yen che password che tup che kam ka jene sha che te te cha chu re telephone ka de tikan la tan ban jeling na mena an wala shanga jandang jok ka pai bakel ron kin dang ro jandang ro bakel ano bi shugoro bi nyak ne ko ken mi jira mi jidit gwasama kan wa online TV channel gore jen wajin bi channel bi support mi kan subscribe kan war online TV channel ko YouTube kam kan follow ka Facebook page bi goro jen bi follow ko mi chate ke ler mi shi berej be shamala shi be ke yakapet to ma je ke report nem jo chalat gwasame wa cha torbiyeli humanitarian kan chaka kapchong ke chaka attack no torbiyel ne yinga ti kan torbiyel humanitarian kan torbiyel contingent ke janna humanitarian convoy torbiyel tini kan torbiyel konen chala duno cha kapchong ka chane dangol baro chaka nek reide ke reidien ana me report mu beje long ko ngai kon dia lam danan chora lat ari pore chanong anno humanitarian convoy mijen ka duobo mo la duob jongle ko le la du county ka jongle state wa kan gwadan jelgatin wa chaga nyurika ka shangdar kan nung ka report mo ga shanga jandang ro bangon ka pai bakel ron kin dang ro jandang ro bakel an wen mu chaga nyuru ka mo ya torbiyeli ken chaka bar ana shotene to wan ti yi ken tesnien ka shotene to wan ya mo ka bot awan mi shala ne to control officially can a humanitarian organization kan wa convoy mo ke torbiyel to ne de country dia na wa chiga we ka training no training and chiga we tin wa kuiji humanitarian work la ladda lat ke kan ka loga dala kan mala to no kan ka jendien ko de ko lo jok gwaza dana be gatin de ko long kan torbiyel ni jelga ken wenamo ayo kapchong ayo dwan match mi di long ne to wan china ga je long manan cho da lat ko kan humanitarian workers ke lat ten wanamo kan to mo to ko protect na ke gankara na ko top kan met ke top kan kwan kan etin kon to the vulnerable people ke to kon shoot ko an organization millet ke humanitarian ganga ke ngotin konti yan ke international humanitarian principles ke ngotin konti yan ke international assistance aid workers ko te ga ngon magang na ango erami mo melwang na ki metop blok kaneten kon shuch wa de ne dialan kon tila jikore de karwa capture mi cikan terbilen cikanen ko ne de til wa kan longo community ering dana ci tuok ering mu chalo ki ering mu bej ko kene de ti ji humanitarian ti ya nekti
kan la lwa kanat gwada danen kipinja te kokore gwada dan te pinka bot gwada danen te pinka kenyach gwada dan pinte ka jwat ke gwada dan chana juch mite kom chitok mi chana chaga displace ke chana chaga juch me joje no chana to motela lot humanitarian workers mi anak lai me mi di long la ja nyude ala ring di la ja nyude no cha lo ko mo cha de le to ben ke jen gwada mone ko cha ga le lot anymore ko mission me cha kan ne gan te gan ti nyud je no bete ne to man to bi chuch chikan kwan chikan be kan ne ko la kwan kana jeng no won ko ta nat ku ko depend ka humanitarian assistant ki mana ngai ko na so mi che te karen mi je tuok mi cha ne ne nyud je no de chereng mu di chen no ne to kondong de lo mo de kan jek ka jeri poda me men cha la ne ideal chala da organization ne tintre wika so Sudan ka chala da officially mana authorities dan tre wika jongli kala da no ne ne ko ne anak kane dangwal baro ci tegden cabat kane de chili ko ne de ton ne dangwal baro te chakanak kane den konen ten wan mare ne dangwal baro wate ne timote chamu ka bot dit ne de konen chanak kan ke employees kalet kan kel ka humanitarian organization kane de kon tin gel ka turbiyal ta ton radian lata ga radian ka gear bane kan ji humanitarian organization mo ne konen ci tegden ci bat re turbiyal ta to watini de kon la civilian tagatin ka takan latin kon de lat humanitarian tagatin ba ai kon dia la shan atagram kel jeno chan ki lad bo ka ja tigre mu jitu la be je long kan ideal ku je mone man chore lat ka jongle state chalaring mudit ai kon dia la ne kon ci yigen tesnien tiken ke family ne tiken ke masne ne kien te kel ga ka tiken ga ne mo tin naka ke so men cha ban pin ke men cha nyo de ne tin kon naka ke chi just lwan di chiken no ko an ram mo men let ke humanitarian organization ram mo men lwan na te jen te ga lwan ko de tik de te je dil gang ko chiken cheke ne ko kien ka ne mo te ga na a chang chi ga jeng na ne tin kon tin batin shaji duaren bo de kan ka lok ngai kon re ke so Sudan te rik tun wan lat krodi na jana kwala da nodi la kum mi chi dier ka tin ne ka wala ngone lisre de shirmin shanen gwasmene so on sa Sudan ke la re mi di de long madan le road tin gwan mo ngai kon antama million of people chi ga re ke so Sudan tina chi ga jen re wich doi kana tun wan bot nyoch kore ko tegen security mi di long re ke so ran jen chiane na me just lan mi di long so na me chala mi bej ke report mi chalat ka report me we ka kon dial ano ne re kon na kana ke ne re kon lat ke mi jeng mi shit kana me ko ngai kon dial na me beja en organization dana na ka jike ke report dana cha no ngwada me jen shwala JDK jen turbil dana kana rede jen shwale John Dow Foundation sorry JDF shwale John Dow Foundation jen gwada dan jen dana kana rede ken chiga jen cha ko ngech take training which are organize a well food program ala WFP jen gwada dan in Washington kan action against anger ano jen duwa dan to kan nakake ke makake ke taro ala 2 pm da do payel payam kan pajut panyang la pajut panyang payam kudu county
cha jo mo cha jalat du county commissioner John Shatim Ray cha la de jo no cha turbile mo cha jamak cha ne dangwal baro no cha kan ne kreda kan ne kon na kana cha kalat ne ri na kana cha la do kamurle gane de kontin yen ka greater fibur administrative area kan ne kon na kana ke report dan cha lat cha la do cha local police mwani cha kan nangan wen mo ko gorga jeno ba ka gorga ne de ton of course ngai kon diale ni ne pai wuci ji greater fibur administrative area ka jong le chikan mal chikan la greater fibur ala gwada na te morle te gaten but mal jepa shi mal la mala de tin la jena mal matot just ka gwada mo karwa de after that but by nyoko mo kwaje brok so right now right corner report dan chano report be bech ne dangwel ba ro tichiliu but result chaka dak chala do ne na ne dang dh wa kanite let ke JDF ke employees you know John Dow Foundation ne dang rote ko ken ke 2 staff members tichiliu ten kaka karam ka driver ken mate ka bon medit you know kanite ko de la civilian tin cha je kan gwadre torbiyel ko na jelde do ti citik den ban cha badam gwada mo ne so mission me jere ga dana ci to ala jongle governor ya guy cook kana du county commissioner John Chatim wa chicken security chicken jahan winemi you know we can it in contin chanak can it in contin to survive ki jitek we can ka nyogum lokan ka bane de konin chi yeken tenen ba nyom nan ka bor de mane de contin chak bordit ba ka nang dolwal jana dan to na mo cha chinayat cha uden dan la ran information ka greater people administrative area wuri shal ke je ko wershum jok jala ran information minister on ka greater people administrative area wa telephone de kana werech ko de tich ka negatin content chana nak so na me agenda na de yindi arling kuma na le ro de wichin winami one ka report do dien report me bala dung dakring machar na me a new report me de kondial te ka linkten kos jen lugudan lokare wich ka juba jerman dana ngai kondiale lug dakring machar kana je kware adno gwadan bana kula link na dana inshallah gadwi lampoch cause men chalat gwas me very important kade kondiaran palpin ba kelengda gadwi lampoch kaluge cha luk cha dang red bangwan ka pai bakel ron kin dang ro wid jandang ro wid bakel ci gadwi lampoch chela do nene ajane kan evidence ki kwakte konde cha kamrar ka talfonde ajane ka te wala na katin wa piet ne ka tin ka telephone de nyok chi jan let ka tino ke report ana chalat ka jan latest court session mo wadan cha nyok mi shunga niam lok jala de joje no ne chene de konti la judges ke jilok e jogo no ne te ka ta roi ni ke message ni tin chala de cha je ka telephone da jan cha ga bi jogo no ken ka talk a phone telephone kada taping National Security Service taping security authorities ka gwan mabarni medane kwayen kan lukana tok tekeke chigari lampoche la de joje no nene a jene tele grantee ano de telephone de ano de kwakte kon de tinde ga lawo kan ke ger jene kwakte de reide la shit ke message ko la jaka whatsapp jente de cha garaken ko ngai kan password ni ga chen da na yen kana ka ja ka te ka kwa jele binno ga chen dan e to ko luka jana cha je tum to lakan
ke cha rwan to ken cha go pie tin kan ba ku la den o en let komo she deny den o ne ko cha la do jen take a message je share to la intelligence information teacher long ni Nuer why army shenge dane ni Nuer why army ke de ni SSPDF ke de ni kirma yadit gwadar wajetin chala da jojene ajene kan ne konti la persecution to keep persecutor ne de kontin goro de ne dakma cha de kan kayen ajene kan wain kan kon chikan ngun ke chalat gwalok kalat kan no che nywa ne ko ken ajene tele munyode katel muku support ba munyode no na la tok te garwan te share ke te nywa ne ko ken so ci defendant ki ramadanan chungyam nat men gangrode gadwi lampo tela da jojino nene ajane kan wain kon chalo da chakamwar ka whatsapp communication da ajane wala magatin ko ta dana chale le ka shien ajane chana jogono ti tele ye proof ke ti en ken sufficient proof munyono tele ye proof ke tele munyo da wan chadwer chala ko kan digital messages ten kona chawjak turani kande ko ken chala to wala na karede ajari ko neten kona chanyot ajani shiko chega de kef ken ko na jilo ko se jani mi chakaling changaram na ro pone changa janonga jani tele clear evidence kire ko ne tinyo do jan poinde take a one day Jack Nuer Wayame. Then money she talk, no more air catch, so could you more? Chaka de Guarpin. No con the admission can a many. Garulam Poch, call Larageno, tell her Randy Jack, take a chunko, shing it on a cup, Niger, that telephone and none can a password, they can deal everything. As you need a contil a prosecutor, Chukal and Yoga Gian, who can run forensic expert, who can go around South Africa. Mo telephone muka left ka jana cha kan password already e wate de machine de ware cover which mean that you can get pietin kan message ni den kwalo nyong na ke ba ka cover kan gul binyu de no ka code ichra me che message me che jak ko kan message kon ku kala gorno de kan ti de kan kep ke je ko de gade kula chai ke de ka kula yen kana reality ka kaine mai kon digital evidence is very important. Ko right now we mon kele mu don tere mi titu la gorno ba kwakran kono ye jak muti ka tetin la to mi choro la ba kula ngachit ke mobile phone messaging application email photograph videos kan electronic record de alten kwadmo la ka yo record de no mi ke tit taren te ke ka chaka kap ke shit kamen tama chako pietin kan koramo ngono de mi kan password ne kan nang no akan nang a chao to look a lot of bank chang and ken chako extract data ne ken dara kulo gwa ko de kan nyut ke de video kan no la beke ba kanen but instead shi ka we ite ka ti cha de leti chikan ko recover ka kan pain ken pit ka tena ka jodan chalat a jen ka de al content wen mon a jen wow wala ne ka tin ke te ka mi cha lel ten tela jen tel dor changa kel mi chalat a jen ne evident mi sha non ka ki WhatsApp ka ajane shi kume je temper ka je already je tedon wane ala dan gwado mona so mai kon di ala en court case me mu lokani dakma char kan ji kwara me makana kon handle gwa makan kirmi yadi kana focus tin gwa no den je no be so Sudan be je no riktun wantal titi tibi so Sudan be nyoko lo ka civil war again jen go take a warning me chato be me akam kirmi yadi enojin mi jira mimo amugo so Sudan bagwa ring machar lonye abirar but Kir is not ready shirmana ngai kondiala la jugo no dakro machar abirar bi amal bi ajetan then bi a national election sikim yadi chelling ka kujemo sikira gorno dagma char bere men reitijen ka baje luk lukaika
mte levidene anyo gore logo mo milin kona me chala do ne luk ba je nyon waje luk dio je ka changa dok ano ka pai baro ron kin dangro je dangro widu bakel ba lugu mo ba jo continue ko je ba chana man chala chan je lim kwasme rekwede chala me change wa ke remaining defendant ne de konti de kelga dagu machar tin ko tem ne dang dok chi tok no ne dang dok chi tok luk ko luk me mi garu lam po right ne chala do baje lo onyo ko mun lo ke je mitin ko ne chala mu ka tok wala chi ka tok e ke ne de konti la jilok men chala do ne dar ke jeno ba dagu machar ke ne ko kien ba gore rwai ne kien alo ba ko bina kwenke alo chiran chal jubilati ni ji ba tin ju tin ko ne chilat chaga ju ne ramkel ka lam ka defense lawyer chela do ne chi chuongo no de ne de ti de ko gor rai ne ken mine de kon la judge ke jilok mitiken gam kana lar gwawo ba jo linga ken direct kan tin konen gwainke chi kan do linga go cha goreje ba direct bi kana waje ga message mo ko mananen men lat kan ka tugdien ko jen ta dana dong de linga ja ko na chiga tene ka ruon re ti jen so nta ma cha china do ko ba gore rwai ni ken ba di ling to dien arwai ken direct cha bu gore ja so ne me le roda ke next session ne code session be beno ba joje no di dagma char kan ji kwar bi te ke another direction me ba nyogo mutup ke ne dang do chi to gore den tama ka ji kon dial kon lat ken ke chana kelen gwaye an ban nyoje ka another report no kan report an ban writing ban write kamana na chalat en wala chan jandang jokko pay bakel ron kin daro jandang ro wido bakel jen changa jokane ten kontin la pardoni ke bonten kontin bu participate kan national election ka chala do jende lañ ban joje mi ba ka gagrar ke ba jo extend and registration ke vote party registration gwa ban nyoje kan another report bi ataga mal bye